Nyargino manyocha okwany ringre jumbe adek mokalo ka wiye to ne ochod oko gi achije moko. Mause nindo asindo majahigni 20 nyocha okwany ringre gweng mabarute kaunti manakuru kanyakla kod ringre jago machielo manyinge Geoffrey Bet majahiga 48. Beatrice Auma maen min nyako no koni nyare ne oriko wuok dala Butere mar dhi manyo tich Nakuru. Chenro mar yude simu ne okochopo kare manandalo matin bang' wuok pacho ka gikone ote mar masira no ne umonjogi. Tulionana na yeye mwisho ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 6 akiwa ananiambia nakuja huku Nakuru. Hasa hivyo ilipofika tarehe 12 nikapata ni mteja. Na sasa kwa runinga nilikuwa nimeona kama watu wameonyeshwa. Komanda Marobila County Manakuru Peter Mwanzo koni ringre ariyo gone okwany tarika 10 kamar Nyadendi no to ne onge wich kata nanga moro amora. Kufuatia kitendo kilichofanyika tarehe 13 Julai ambapo hapa kijiji cha Barut kulikuwa na mauaji ya watu wawili ambayo ilikuwa ya kinyama na kikatili kabisa. Msichana ambaye alikatwa shingo kwa upanga baada kulingana uchunguzi wetu baada ya manajisi. Mini Eunice koni ne uchopo Nakuru kendo podho ringre nyare kata obedo ni wich ne onge. Venye nilifika huku Nakuru nikaenda mochari kwanza kudhibitisha mwili yenye wamesema msichana na mtu mwingine ni ya nani. Kufika kwa msichana kweli hakuwa na kichwa. Kuangalia design yake kwa sababu mimi ndio nimemzaa, nilitangulia kuangalia mguu yake. Nikapata alama fulani iko kwa mguu. Nikadhibitisha kumbe huyu ni msichana wangu. Obilane uyudo wi Mause nindo Eunice ichomo roman kilomita 4 kwa kumane uyudie ringre. Min mare koro kwayo pinyo wacho mondo konye tero ringre nyare Butere kumadala ginitie. Our investigations were able to lead us up to this pit latrine where we have managed to recover the head. Sasa ningependa watu wa serikali tafadhali mnisaidie penye naweza peleka mtoto mwili wake nyumbani. Butere ni mbali, siwezi peke yangu. Msipo nyinyi kunisaidia. Wijino osetere karkano ringre joma otho Manakuru level 5 kendo rito bero. Obila osendhiyo achije adek mitudo kod njore no kendo ireto chwalgi e nyim doho. Bende gisingo dhi nyime kod nonro mar neno ni jogo mitudo kod njore county no oyudo kum mowinjore kodgi. Now we've taken it to the mortuary, awaiting further analysis in terms of DNA. So basically we have right now quite a number of suspects that we have been able to round up. So far we have 3, and from the investigations that we are conducting, we believe that this kind of an act could not have been conducted by one person or 2 people or 3. Judith Omondi, Ramogi TV.